Data terbaru penanganan medis pandemi virus corona disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Pak Indra Parawansa di Negara Geraha di Surabaya. Jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah 399. Libur sekolah, esoro eroma, marke polana, takut ke corona, 14 sare, karantina, setia kare, tade pesena, adu berema, tak kelemare, sengko tak kuat, berat mekere, cecelan kare, salekor kale, tambah pole, tegangan sepe, matela, matela, mamalah rena nasib nak kita, matela, matela, hajem tak deti apa odik nak kita, marakapi noro atoran, cek dembes cek acelanan, maaf pelek kondisi aman,